Urukuta rw'amateka, urukuta rutangaje, urukuta rw'ubushinwa rumaze imyaka irenga igihumbi ruhagaze. Urukuta rw'ubushinwa rutubwira inkuru z'ubwenge, umurava ndetse n'ubuhanga bwa muntu. Iyi ni Film TV isoko ubumenyi. Tujye kureba amateka ajyanye n'urukuta rw'ubushinwa, impamvu rwubatswe, uko rwubatswe ndetse n'amabanga yihishe inyuma y'uru rukuta. Urukuta rw'igitangaza, urukuta rw'ubushinwa ntabwo rwubatswe mu munsi umwe. Rwatangiye kubaka mu kinyejana cya 7 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Leta y'Ubushinwa yatangiye kubaka inkuta yirinda abanzi baturutse mu majyaruguru. Umwami w'abami Shi Huang yatangiye ahuza inkuta ntoya, birangira zibaye intangiriro y'urukuta rw'igitangaza ruriho uyu munsi. Hashize imyaka mu kinyejana cya Ha ndetse na Ming bakaba bararwaguye, aho rwagutse rukagera ku birometero 21,000. Bivugwa ko abantu barenga miliyoni ndetse mu binyejana bitandukanye bubatse kuri uru rukuta rw'igitangaza, urukuta rw'ubushinwa. Intego y'urukuta, urukuta rwari defense, urukuta rwari ubwirinzi. Abategetsi ba kera, abategetsi b'Ubushinwa bashatse kurinda abaturage ndetse n'imijyi y'Ubushinwa, barinda ko baterwa n'abarwanyi ndetse n'inyeshamba zituruka mu majyaruguru, by'umwihariko abamongoli. Urukuta rw'ubushinwa rwari igisirikare gihoraho. Urukuta rw'ubushinwa rwari igisirikare kitaryama. Urukuta rw'ubushinwa rwari igisirikare kidahindura ibirindiro. Urukuta rw'ubushinwa rwari rufite ibirindiro biri hejuru ndetse n'iminara. Urukuta rw'ubushinwa rwari rufite inzira y'abasirikare bagenda n'amaguru. Urukuta rw'ubushinwa rwari rufite ububiko bubika intwaro gakondo. Uru rukuta nubwo rutari rufite intwaro zigezweho, ariko rwakomejwe kwifashisha nk'ikimenyetso cy'ubwirinzi. Urukuta rw'ubushinwa rukaba rwaratanze umusanzu nk'umupaka uhagaze ndetse n'ikimenyetso cy'ububasha ndetse n'ubwirinzi. Mu gihe cyo kubaka hakoreshejwe ikoranabuhanga ritandukanye, hagendewe ku gice bagezeho bubaka. Mu gice cy'imisozi abakozi bakoreshaga amabuye aconze neza, naho mu butayu hagakoreshwa ibiti, imbaho ndetse n'ibumba rikomeye. Abasirikare bubatse ku rukuta rw'igitangaza rw'ubushinwa bakoresheje ibikoresho bitagezweho ariko byuje ubuhanga, aho bubakaga bakoresheje amabuye bayahuza ndetse n'icyondo, bakubaka bakoresheje imbaho cyangwa se ibiti. Mu gihe mu kubaka ku misozi byari bigoye cyane, gufata ibuye barizamura barigeze ku musozi byari bisaba ubwitange ndetse no guhara ubuzima, aho bivugwa ko inkuru zisobanura ko abaturage batandukanye, umubare munini wahasize ubuzima, barapfuye kubera ubuzima bubi bari babayemo ubwo hubakwaga uru rukuta rw'igitangaza. Inkuru zitandukanye zivuga ko hari abantu bapfuye ariko zidatanga ibimenyetso, ahubwo zigakomeza zivuga ko abantu bapfuye bagapfira muri iki gihe cyo kubaka urukuta rw'igitangaza. Urukuta rw'igitangaza rukaba rukomeje kuba ikimenyetso cy'umuco ndetse n'amateka y'Ubushinwa. Uyu munsi wa none urukuta rw'amateka, urukuta rw'igitangaza rw'Ubushinwa rukaba rukomeje kuba ikimenyetso cy'ubumwe, iterambere ndetse n'ubuhanga bwa muntu. Uyu munsi urukuta rw'amateka rw'Ubushinwa rukaba rukomeje kuba ikimenyetso cy'amateka ndetse rukaba igicumbi cyo kwiga. Mu mwaka w'1987 UNESCO ikaba yaratanze iki gice cyangwa se urukuta rudasanzwe rw'Ubushinwa nk'umurage w'isi. Nubwo hari ibice byangiritse kuri uru rukuta, ariko uyu munsi rukaba rugikomeje kubungabungwa, rukomeza kugaragaza ubuhanga budasanzwe bwa muntu ndetse rukaba ikimenyetso cy'ubwenge ku binyejana bizaza ndetse n'abazavuka nyuma. Iyi ni Film TV. Urukuta rw'igitangaza rukaba rutwigisha ubuhanga. Urukuta rw'amateka, urukuta rw'igitangaza, urukuta rw'Ubushinwa rutwigisha ku bwenge, umurava, gukora cyane, bisiga ibigwi bizabaho mu myaka irenga igihumbi. Ese wakwemera gusura urukuta rw'amateka cyangwa wakwifuza gukomeza kwiga ibijyanye n'amateka byabereye mu isi? Siga ibitekerezo muri komenti, ukande like
usharinge iyi video igere ku nshuti zawe. Ikindi ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri Qin TV isoko y'ubumenyi, kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro tubagezaho, dukomeza kwiga inkuru zitangaje zijyanye n'amateka ya muntu. Iyi ni Qin TV isoko y'ubumenyi. Ciao.